Denge gel, denge Kurdistaniye. گودارین هیجا ایروی که حزیران 2025 یک شم بروکسل ساعت 11 لامد 12 امنو چند نو روزه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه هپگه بداخویانی که تکیلداری سالوگرا پنگاوایی که حزیرانه پیروز کر نوین در آگهاندون و چپمنیا هپگه برا ساتنا سالوگرا 21 من یا پنگاوا دیروکی یا یک حزیران 2004 داخویانی اکتا نوین در روز لری برا پو مالباتین شهیدان ولاد پاریز او تواهی گرلاyan پیروز کر او هاد بیجه دسری ده حسین ماهیر اردال نورجان نورحق عادل بلیکی Çiçek Kiçi, Mahir Dersim, Gendal Bas, Nuda Karker, Rojin Gevda, Reşit Serdar, Mehmet Guyi, Dicle Afrin, Simko Roşlat, Atakan Mahir, Delal Ahmet, Gülçiya Gabar, Fazıl Botan o Leyla Sorxin o tevay şeyden tekoşine azadiye be hürmet o minnet ekemezin en bir tinen. Ragandına HPG komploya nav neteviya bazı isbatı yalidici reberapo bersvavi yalidici komplo geran bir de xevdi beje rebertiya meliser esas paradigmaya nuj bu çare seriyeke demokratik ali Türkiye derfet ekemezin peşkeşker. Hezel meji jiyek düdüye tabaqa 1999 hatta 2 Haziran 2004 5 salanlı pozisyona agirbest edama. Le devlet atır Hevda ve penga ve jibu tasfiyekina tevgera me bikar bine navinda ragandunu çepemeniya HPG divi varide li sergiringu diriyuk buna penga ve yeke haziran ravaste u dibeje be çava penga ve pazde tabaqa 1984 inkar kirna gele kurt astenker u perskerek daniser masaya çare seriye penga ve yeke haziran jibu ferskirna çare seriye u kurtkirna bengiha ve broleke giring rabu jarek edin pişras buku ev penga ve diruk ki çıkaz da cihde navend 21 salinde ser ve penga vere der basbuna bir de u bale dikşine ser peşbini u paradigmaya reberapo ragandına HPG dibece sekna reberapo yali imraliye gelek caran peşbini u paradigmaya viras der xistiye vakt u bu yerin fikir u Maftar buna reberapo ispat kiriye diruka tekoşina 52 salan per baş nişani medaku Kengi mere berapo ras fem kirbe u pek ani be serkeftinen giring u diruki hatine bides xistin veke gerleyin azadiya Kurdistan'ı yen xwel ser xeta militaniya fedaya apuyi biçek u rex kirine jibu hevldanen be hem payen rebertiya me kedamezin ageleme u nırxen afrandına vala neçin ji iru pe ve ji be düdüli eme biber pisyariye xorabın eme rexe fedaya apuyi derxin lütkeye jibu azadiya reberti u gele xwe bi fedayiti tepkuşun Lamede bir peşenkte tecayye meşekemezin hatlı darxıstin jin be duruşmaya jin jibu aştiye civaki uçarı Siriye Demokratik Dimeşinli Parka jiyane ya şamse alak kombun dve derede jibu mizgefta mezin ve desbi meşekirin Xece Şahin li ser navê jinan da xuyaniye xwend balkşan ser banga aştu civaka demokratik a rêberapo ya 27 Sibatê. Modela genuya jiyana peşkeşî jin û gelên cîhanê bi taybetî jê gelên rojhilata navîn kiriye. Di banga Birêz Abdullah Öcalan ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirina xwe rêya genu hat vekirin. Li hember
demokratik bibin u bibin hezab peşen ku bin pevaşı bireva bibe emi de pevaşı aşitiye da azminen ve biçirpinin emi bir pevaşı jirayı u yektesleri asilniyen da serdest Amer Perez'la nehelin emi destur nedim ku ev pevaşı bir operasyonu ve biriya Perez'e medyaya Amer Perez Zayen Perez o şerfaz bunda bibe dema ku de khastim ku hakikat jinin kur dnava qirkirin da wera frandin elbet ya ku berkhudan de dest begirin o wata de berkhudan o medigene hakikat xwe parastina çan zaman o diroka mebu da khazan me ya aşiti ro liser esası parastina bandır khale liser masaya aşti bikirdevari arjinan ra Dete koşira azadiya jinan verektirin. Emri benda kavavetina heza devlet siyaseti naminin. Heviste revajı eliser zimani parlament zemina parlamentoyu ve rekupeki kanuni yin tevis ve meşantın. Civanka demokratik, civanka jinane. Sevahiya desketiyen jinan el doğan müket u verdilin mezin. Civakekle ku teda jinan tela naye başkokirin. Şimdi bin müşarakat milverine o eteviya sayendi güngehe. Civanka demokratik, civanka gelan o jinane. Ne tane jibu jinin Türk, jibu azadiya jinin hamun etevayen dümeşinin ve avakırına aştiyete birumet. Jibu aşitiye civaki, dedi şerdu mercen xabati, yen azad ben abrandın. Debe komisyona ku, debin bane meclise da bir avakırın, jinanlat kırdı bibine, o jibu şareseriye demokratik apıskırık akır, kabatin bir bandol bir meşine. Debe hebun, nasname, çan, uzmanı gele kır, bir destura bingeyin vere misogergirin. Debe zamanı merperez, zayen perez, netem perez, o militariz, ve verdan, o zamanı hefbare aşitiye ve afrandın. Debe dibin vane meclise da, esas birinin kanuni bintirin, bu peşili tundi, bu katliamın ser jinan bengirtin. Eme kabul nekin ku, elbijartin ku biradaya gel, ser esas demokrasiya atiye elbijartin, jipeyvirin ku bindur kıstin. Çaredariyen eli, Dersim, Celemir, Merdin, Halfeti, Van, Siirt, Minsk, Kazman, bu Akdeniz'e bu paradik ve demokratik, ekolojik, o azadiya jini daha tındırıvebirin, dividimizdes, galesiz jina, bektirin. Tülay Hatimeoğulları gud em amadene ku civaka demokratik bire ve Behevra ava bikin tevgerajinin azad teja bi duruşmaya jin ji bo aştiya civakî û çareseriyên demokratik dimeşin li Amedê meşeke girseyê li darxist. Hezurka Dem Partî Tülay Hatimeoğulları piştî meşî axivê got îro ji ne tenê li Tirkiye û Kurdistanê ji çar aliyên cîhanê bawekê erênî bersiva banga Birêz Abdullah Öcalan da em jin di şeran de herî zêde êşê dikişînin me jinan tu cara ev polîtika qebûl nekir û em ê qebûl nekin. Em jin teqez li ser vê axiyê aştî ava bikin. Divê jin bibin bingeha komisyona ku ve li meclisê were ava kirin. Ji bo ev pêvajû baş bimeşe divê Birêz Abdullah Öcalan bawekê azad karibe bixebite. Di serdana dawî de Birêz Abdullah Öcalan ji herkesên ku ji bo aştî û civaka demokratik re dixebite silavşan. Em jî ji vir ji qada Amed bi hev re silavên xwe jê re dişînin. Çalakî bi duruşmaya jin jiyan azadî bi dawî bû. AKP nekarî dervehiştina müebbeta girankirî biparêze. Di hemîn paketa da razê bi îmzaya AKP pêşkêşî meclîsê hat kirin. Duh li Komîsyona Adaletê ya meclîsê hat de qebûl kirin. Nîqaşên tekildarî paketê di tevahiya şevê de domiyan Dem Partiye bertek nîşan da ku daxwazên wan di paketê de cih negirtine. Wekîla Şirnaxiya Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan jî xala Heftemîn a destûra bingehên ku dibêje mafê jiyanê mafê herî serekeye bi bîrxist û got di cihekî de qala ewlehiyê civakî dike. Li gorî çi xetere? Penaseya şember a xeteriyê çi ye? Gelo hûn li ser cezayên dîsîplînê diyar dikin ka xetere li ser ewlehiya civakê heye yanna. Heke guhertin were kirin divê li gorî mafê jiyanê be. Wekîlê Dem Partiyê Zülküf Uçar jî bi bîrxist ku li gorî xala behsa
خبری جبو بردانا گرتیان حوجهی به راپورا آته که هیا و گوت گرتی نخوش وی گران ده جبو جواک چاوا به خطره گرتی محبتا گران کریه یه بنخوشی پنجشیر کتی هون ده چاوا لهندر بگیرن. دیلان کند آیت کود قانون انفاز دوی نیه درخستم. جه اندام کمیسیون عدالت دیلان کند آیان جدن پارتی جه فر آخوی آیان آنی زمان کو جبور رستا خواه جه بینن او دناوا کاری که برفره دنه. آیان اشارت به گوتنا بردانا چکان به گمان به سر راستکنه قانونی ره و به واته بکر و گوت او یک فرزدکه کلی ترکی قانون آنتی دموکراتیک تاوله بینه گوهرتن. یک جوان قانون آنجی قانون انفازیه لبلد پاکتا که حتی پیشکش کرنده تشتکی لگوری داخوازا مهد قانون انفازیه دنینه. یک کو جزای گرتیگه یه هاتیه به حتای لوان هاتیه برین برنگه که جدات نرخاندن او یک هم ندیجی پیوانا و کویه یا هم جیل روحی پیواجیه نایه در وحشتنا وان محکومان تیواته یکو و نیم بردان او یک دجبری یک و تکیلداری و که داخواز و پیشنومه همه یا گوهرتنه هیه ام دخوازن گرتی نخوش همو لماله بینه را گرتن دیلاند کند آیان هری داوید بیشه میناک ایر دوی پاکت ده گاوین لسر گرتی سیاسی هبه و به نشانه که ولی کو پیواجو برنگ که خورد به جواکی کرن و خورد کرن لو ما به کو درنگ بکوه دوی گاو ورن آویتن. لبرمنه جبو yüksel koç meşhatlı darxısını bajarı Bremen'e Almanya'ya bu protesto kine hevseruke KCDK'ye bere yüksel koç meşeke girseyi hatlı darxısın. Daha haftinen hatinkerin daha diyarkerin ku yüksel koç de her asede bu azadiya gele xoy ket kitaye. Hatta şankirin ku manidare ku Almanya'da pevajuya açtı ucvaka demokratik te siyaset medarı ki bu hadi gire. Kurdistaniye ku banklı devleta federal Almanya'ya kirin banklı şuna girtina çalıkvanin açtığı pevajuya açtığı xurt bike kirine. Çalaki pişti خوندنه متنا چپمنی یا آلمانی بداوی بود. ولی گودن جمنو چه این ساعت 11 پیشکش کردن آن